telefone, programa o e pompongi.
Kono ko tāki ai. Kono ko tonga tāki ai. Koe? Io. Kio. Cost money.
whāta e whatungia koia e pongpongini, me he amanaki koia ki hono tāpuni whakaloto whare o e whare lea o tonga, ki e tō whare lea wanoa uataha. Ko e whamwhara lea hanga tōnu make he o e pongpongini, me he whare lea o tonga. Ko kamata fōkia e whakanofo o e hoi ki me mipa e whare lea, ka maa fōkia hoi ki whakawhi, mo e amanaki e pōkana e pōkona e pōkoni. E kuku e pōkana e pōkoni, a ngā fōki ki waheni a hoi ki whakona koia e pōkona, hoi ki ngā e te i tāna mea nofo o ho e ki whakawhi, ka maare o pito e nau tataki, ai ngā hiwa, lava te nau omi i heiwhi palasa, ka e maafoki i e nau tā mea rea i he pōpongini. I he hoi ki no pere, wahai ngā tonga tapu, ia no pere tu waka no. Ka koe hoi ki no pere foki e tōtoro, whawhonga koia me tonga tapu, aia ko mea henia no pere ki wangano, pea aku kau foki aia no pere maafu, ko e eiki minista foki a o e potu ngā ue ke kau tau malui ene awhio, ka pe foki ke potu ngā whanua, savia, mo i koloa whakae natula, neongo oku kai kene mea i tongani, ka pe he ke eiki no pere wahai, oku kai kene mea i tongani. Aia ko wakai atu ko mea henia eiki no pere, tui waka no. Eiki no pere ko ia waifunua ewa, eiki no pere nuku, ka ko eiki minista fokia o potu ngā ue polisi tonga. Pehe ki he waifunua hapai, eiki no pere tui hangana, ka pehe ki he eiki no pere, whawhanua, ka ko sea fokia e wharerea o tonga. I hoiki no pere ko ia me waifunua wawau, eik no pere tui la kepa, ka ko eiki minista fokia o e potu ngā ue ngowe, mea tokoni, mo e wau akau, ka e pehe ki he tautai. Ka e pehe foki ki a eiki no pere tui a fitu, ko eik sea ia o e komiti kakato. Pea ko eiki no pere ko ia ki he ongo niwa, neongo uki kai kene mea i tongani, eiki no pere fustua. I he hoi ki minista ko ia o e kabineti, o ko osmea heni ai eiki pare mea o tonga, ono po whai whikau toke tāpō hiwa tui o ne toa, ka ko eiki minista foki o kumarumaru ai, ai potu ngāwe ke ngahi bisnisi ai pure anga, kai pehe ke potu ngāwe ke ngahi ngāwe lalahi ai pure anga, mo potu ngāwe taki mamata mo wholau ewe ewa, ka koe whawhonga fokia o kakai ke whararea o tonga, me wahe ngā tonga tapu hongo fulu. Ono polo hua kawa me riko, koe eiki minista ia e potu ngāwe ako mo ako ngāwe, ka koe whawhonga ia o e kakai ke whararea o tonga, me wahe ngā tonga tapu tolu. Mea whokheni mo ono popo asi mataere tei, koe eiki minista ia, ai potu ngā ue meidek, whamatala ea, mau anga iwi, mau anga whamatala. Koe ngai whatamaki whakai natula, a takai, wheliri wakio ea, mo whetu taki.
Pea koe whauwhonga whoki au kakai ke whalealea o tonga, me he wahenga tonga tapu ono. Mea heni pea mo ono po sa miu kui ta vai pulu, eiki minista ia potu ngā ue lao, whamau a ngā moe pilisone. Ka koe whauwhonga whoki au kakai ke whalealea, me vai whanua wawau taha nima. Ono po vātau hui, ko eiki minista ia potu ngā ue ke ngahi ngā ue whalota whanua, pea koe whauwhonga whoki au kakai me he ongo niwa, vai whanua o ongo niwa. Pehe ki e ono po Profesa Ameria Tuipolotu, ko eiki minista ia o e potu ngā ue mo ui. Ono po tatafu tō mā moeaki, ko eiki minista ia o e potu ngā ue whi whakatau aki, mo e whakalakalaka wha ekonomika. Ho eiki minista whokia o e kabineti, pea ko wakai atu whoki o ko mea heni, pea mo ki nau tolu ko ia e kau whauwhonga o e kakai. Aia ko e tonga tapu ulo aki, siao si pohiwa. Tonga tapua, se misi ki o a lafu sika, ko tonga tapu wha ko māteni tapu eluelu. Tonga tapu nima, lo saline maasi. Tonga tapu walu, se misi whakahau. Tonga tapu hiwa, pensimani e penisa fifita. Kai pefoki ki hapai tahaua, mo ale finau, hapai tahatolu, veivosa, light of life ataka. Kai peki he whauwhonga o kakai, me he waiwhanua wawau tahawha, saia mau piukala. Aia ko kinau tolu e kau whawhonga, whakataha whoki mo kinau tolu e kau whawhonga kai ki whalealea, ko i kau minista, aia kuna hoko i kau minista ko ia o e kabineti. Ko e eiki minista o e potu ngā ue paanga David Lawe Mau, ka ko e whauwhonga ia o kakai, ki he wahe whanua eua. Aia ko kinau tolu ko nau mea heni e he whalelea o tonga, ka pēka kinau tolu ko ia e ho eiki whakawhi. O ko wakai at whoki, o ko mea whokheni, a kinau tolu ko ia ai kau CEO o i ngahi potu ngā ue ai pule anga, ka e pē whoki, ki a kinau tolu ko ia, me ngahi potu ngā ue ai pule anga, ma ngahi kautaha ai pule anga, ngahi businessi, ka e pē whoki ki he hou eiki o i whanua, ko nau mea ko ia, i he whalelea o tonga, i he whatongia ko ia ahoni, mo e amanaki ko ia, ki hono tāpuni, whakalota whare, o e whalelea o tonga, ki he tō o whalelea ua noa ua taha. Ko kai atu mea hene a tensene ale, kai pē whoki ki he ombudsmani, ai se a tau mo peau, kai pē whoki ki a alisi tau mo peau. Kai pē whoki ki a kinau tolu ko ia, ai hoi ki whakawhi ko ia o e ahoni, ko e tui whamaulahi, kai uma whoki ai hoi ki whawhonga o i ngahi pure anga muri ki tonga. Kai pē whoki ki a kinau tolu a kau whawhonga me he ngahi tau tupu, o wakai atu ki aia whawhonga ko ia kinau tolu ai tau tupu whawhonua a tonga. Pē whoki ki a kinau tolu ai hoi ki whawhonga me he kau taki lotu kai o maa whoki a haa whaolunga a tonga. Ko wakai atu whoki o ku mea whoki heni, pē mo kinau tolu en ihi o kau whawhonga me ngahi iako ai pure anga, kai pēke ngahi iako ai siasi, kai umaa whoki a kinau tolu ai hoi ki whakawhi, ko kau whakataha i amanake wau mau i ngā o e pongpongini. I whiko ia ai potu ngā o e polisi tonga, o kunau i he tawhaaki whakahihifo ko ia o e wharearea o tonga, amanaki ki hono tataki o e whasi whakawhonua. Ka he lolo tonga ia o ku i loto pē whoki i he
whare area, ai iwi koia mo tā mea rea, ai korisi ko tupou, ki ngahi hiwa, mo ngai whasi, malawa ke nau teu teu, ki hono taritari o ho eiki whakawhi koia o e pongpongini. Ai a ko amanaki ai ke kamata ai polkalama koe ni o whafofua ke o siwa nima me he hongo fulu e kamata ai e mea mai ai ai ho eiki no pere koia e toko tolu pea mo e folofola me he taloni. Ai a ko eiki no pere ve hala, no pere fohe pea mo eiki no pere niu kapu. Ai a e amanaki ke nao whakahoko mai ai folofola me he taloni. Koe ne kakato pe ia, koe kakato ia ai wau mau inga koe ia au no tāpuni whalot whare o wharerea tonga ki he tō o wharerea ua noa tahaua. Ne whakakato whoki e aho ane awhi o whakaosi ai ngā aue koe ia mo whatongi ai wharerea o tonga ki he tō o wharerea koe ia o e tauni. I hono o mai e ripoti ke wharearea e ekse au wharearea i hono whakakato koe ia o whatongia o i awe ai tari folofola e wharearea ki he tō folofola me taloni i hono huwhi koe ia e wharearea e aho ono o me wanoa wataha. Ka e pehe whoki ke ripoti o ngā ue ai wharearea o tonga i he tau e whā o e tō o wharearea lolo tonga me i Novema o e tau wanoa tāwhitu ki Septema o e tauni wanoa wataha. Ne whakato ai whatongia ko ia i aho ane awhi i he wharearea o tonga. Pea kakato ai pē mo e whahoko whatongia ki he tō o wharearea ko ia o tonga ki he wanoa wataha. Pea i ahoni ko e hōwhia kataki ko e tāpuni whaloto whare ia o e wharearea o tonga ki he tō o wharearea wanoa wataha me Novema wanoa tāwhitu i Septemba wanoa wataha. Ai ulotonga whamafola hanga tonu atu i he rete o tonga uloaki pea moe ua i he live stream i he pēsi Facebook a Tonga Broadcasting Commission. Malawa ke mo mea hanga tonu ki ai te tau pē i he otu tongani pea moho tau ka inga koia i he ope. E se au wharearea e ki no pere whawhanua. Mea mai mo amanaki ke kamata ai o wau mau inga koia a honi. Me a kotoa whoki ai hoi ki me mipa o e wharearea kai umaa whoki a hoi ki whakawhi i hono taritari o e eksea o e wharearea e ki no pere whawhanua. Pea nge koia ni lawe ki ai ane naiange i ripoti koia ki wharearea e eksea wharearea kakato ai whatongia ki ono awe koia e tari kakato ai wharearea ke tō wholwhola me taloni. Hiri hono huwhi koe wharearea i ahono me wanoa wataha. Mo ripoti ngā koe wharearea o tonga he tau e whao e tō wharearea lolo tonga. Novema wanoa tāwhitu, Septemba wanoa wataha. Ni tāri pia whakapāsia i he whakatahanga whakaosi ai wharearea i he aho ane awhi. Kakato kia i he whakahoko whatongia pia koe amlaki eni ki hono tāpu ni koia o e wharearea ki he tō o wharearea lolo tonga mi he wanoa tāwhitu ki he mainani Septemba wanoa wataha. Ai amanaki ke whakahoko mai ai ai wholwhola koia me he taloni i he mea mai a hoi ki no pere koia e tōtoro amanaki ke nau whakato ai whatongia mono whakamai ai tō wholwhola me he taloni. Ai a ko Lord Vehala, eiki no pere Vehala, no pere fohe, kai pehe kia no pere niu kapu. Whasi whawhonua, amlaki ke tatakia e heifi ai kau polisi tonga, kai pehe whoki o kunau i he tawhaaki whakahifo e wharerea tonga i he tuunga whuka i hono whakato ai whatongia koia. O ko wakai atu whoki o kumea heni pia moe ni ihi o e whanau ako ai ako kinau tō koia kau matapure
ni hio ngā kolisi koia I tonga tapuni o nau I whalealea. Ka e pehe foki ki a kinau tōlo e hoi ki whakawhi me ngahi sektoa tautaha. Ka e pehe ki a kinau tōlo ai hoi ki whakawhi. Ka ko wakai atu ko e kalake pule o e whalealea o tonga Gloria Pole ai a ko e taki mai a kinau tōlo ai hoi ki Nōpere ai a ko Nōpere Niu Kapu ka e pehe ki a Nōpere Vehala ka e uma a foki a Nōpere Fohe ki hono me a mai hono mai ai tō wholofola me he taloni. Kona mea I he amana ki kua o tō wholofola. Koe wholofola e nea whio. Tuo ono. Koe tui e huftuku o wharearea o tonga. A toa pure lulu, taono September o no wataha. O koutu koe whawheta ki o tua mafi. Ie ne tataki, pe tau tuuta mai, ke a koe ni. O klau maari e rei pēa e sea e wharearea. Pare mia, kau ministaro e kabineti. Kau whafofonga o e hoi Nōpere, pēa pehe ki he kau whafofonga o e kakai. O tau whanonga atueni I e taimi, o tau whenga ngai me ngahi pore lalahi ke whonga. Koe malu ai nofo a kakai me he mau o whakautu tu whau. Hono whai e whaitoko na tapu. Pea wau tā makia ai hako tupu e whonua a ia o tau a manaki te tau ngā oe ho tau whonua I e ahoni mo a pongpong. Koe malu e mo ui e kakai I he o tutonga me he ko vitahiwa. Mono ngahi haa. O mahu inga ke tau tu ma teu. Ko whai e huku malu I, pe tau tari e ngai wharei me he potungai mo ui. Pea mo e malu whakamea tōni, koe hui, koe wheriu riua ke ea, pea tāpuni me ngahi kau a whonua. O kui kai ke tau whalala ki heuta mea tokoni mei muri, ka au ku tau taktaha teu e ne ngoue ke mo ui mea e whamiri. Te ria, nā lolo atu e ngai whaingataa, whamaman lahi koe ni. Ko whakapās e whare, I tau wharerea koe ni, hangahi lao whakaanganga. Aia, e tokoni ki halanga hake e whonua, I ngai tapa kehe o e society. Ka kuia e ngahi lao e ni ihi, o ku haa mai, ha tō no I he tau mua.
Pe hangea rewa e kai ke malawa e kau whakamawanga ke whakakakato ki e lere i taha hono whatongia ki e society. O totonu ke tokanga e wharearea ke whakapapaui o pungau e whakapotopoto aki e he pureanga aho ai paanga tuku hau. Koe ni ihi o e ngahi potunga aue, o ange ko e ngahi kautaha business e pureanga. O ku mai, o ku ikai ke kakato, a ngai whakamatawa ke paanga hukitua. O kia e whatongia o e whare ki he kakai, pea pehe ki he lao mo e konistu tone, o tonga. Neonga nai whakapās, ai ngahi lao whakaanganga, i e tau wharearea koe ni, ka ku kei whemau, ai ngahi whakarerei. Koe kau whafofonga o kakai, mo e kau nōpere. O kuiai ho mou whatongia ki he kakai, pea pehe whoki hou ki nōpere, aia nā nau mou whiri ki mou tau ke whare. Pea pehe ki he lao, mo e Kristu toni o tonga. Aia nā nau fuakawa ke tauki, mo ngā ue whakatatau ki ai. Tala mono atu, ke whiri whakapotopoto i e whiri wharearea i November. O whātu, tupo wano. Kakatoia o wā mawinga o e ahoni, i whasi whakafonua, hiria hono whakauko mai a e tō wholawhola me he taloni ai ana me ai a eiki no pere vehala. Ka e pe whoki kau whataha pia mo ik no pere whohe, pia mo eiki no pere niukapu. Kakatoa e whatongia koia o e ahoni, me he whalere au tonga, i he wau mawinga o e ahoni. Me he wharearea, Solomone e whinau, ka he pe whoki manukolo tuiaki le o popoi, ko au mele waka haviri, ka malopito mo mea mai, ka mo mea.